Evo ga, dragi moji, skupili smo se. Čujete li me? Počeo Da, je službeno drugi Dcoklje Fest Otočac 2020. Nalazimo se u virtualnom okruženju. Kao što znate, prošle godine smo održali prvi Dcoklje Fest i to na našem glavnom trgu u Otočcu. A ove godine imamo posebne okolnosti. Imamo dakako korona razdoblje i pokušat ćemo se snaći u tim novim okolnostima. Pokušat ćemo Coklje Fest održati na jedan malo drugačiji način. Pokušat ćemo pružiti priliku našim izlagačima da se pokažu na ovaj način, da se predstave virtualno. Dragi izlagači, nadam se da će nam biti dovoljna 2 dijela, da ćemo svi stati u 2 dijela ovog našeg zajedničkog programa i da ćemo zapravo svi skupa uživati, a isto tako i stjecati nova iskustva. Sad bih vas na početku još zamolila, ako možda niste isključili mikrofon, da ga za početak isključite, jer ću vas prozivati jednog po jednog da ne ometate govornika. Za početak, evo, napravili smo i jednu malu maskoticu, kao što vidite, to je Dcoklje Fest. To je dakako maskica koja nama ne treba. Ne trebaju nam maskice, nalazimo se u virtualnom okruženju. Dakle, Coklje Fest Otočac 2020. bez maskica. S nama je tu za sada, evo koliko vidim, 1, 2, 3, 4, možda nam se još neko u međuvremenu pridruži, mi ćemo to svakako pozdraviti. A za početak predlažem, Danijela, ako me čuješ me? Dobro, u redu je. Predlažem za početak da nam ti ispričaš kako smo mi krenuli prošle godine. Otkud su Coklje krenule i što se to sve izdogađalo? Dobar dan svima, može naravno. Evo ja isto za početak samo da isprezentiram našu maskicu koja nam, eto, srećom u ovom okruženju ne treba. Jer evo sad je situacija takva kakva je, imamo ovaj prvi virtualni Dcoklje Fest, ja se nadam iskreno da je i zadnji, da će na godinu opet biti onako sve uživo kako je bilo i prošle godine, jer je to daleko ljepše nego što je ovo, jer smo se družili, jer smo plesali, jer smo pjevali do dugo u noć. Vjerujem da ste svi ponesli lijepe uspomene sa tog festa, kako sam i ja, kako smo i mi, nas 3 suorganizatorice, tako da nadam se da ćemo ponoviti opet na godinu nešto slično tome. Šta si pitala, kako smo došli na ideju? Eto, Dcoklje Fest, on je krenuo iz nekakvog našeg velikog entuzijazma, iz velike ljubavi prema našem kraju, prema tom malom čovjeku, prema našoj sredini koju obožavamo. I tada je vladalo nekakvo mišljenje, nekakvo sveopća atmosfera da se u našem gradu, u našoj dolini, da se nekako nema se šta raditi, nema tko raditi, nema se s čim raditi, bježi glavom bez obzira. Ovdje se stvarno nema što ni nema se kud. Iz tog nekakvog, prvenstveno iz te ljubavi, ali iz bunta, mi smo pokrenuli taj Dcoklje Fest koji se temelji baš na toj coklji, jer je šta je coklja? Coklja je nama predstavljala kao nekakav simbol povijesti, kao simbol radinosti, kao nešto šta vuče tradiciju 6000 godina ili ne znam koliko. I htjeli smo jednostavno staviti naglasak na tu marljivost našeg čovjeka, na tu vrijednost i bogatstvo koje mi imamo, da nije samo, da ne vlada to mišljenje da po Otočkoj i Gatskoj dolini samo medvidi šeću po cesti, tu i tamo koja ovca i da nemaš šta drugo. A na kraju krajeva htjeli smo u stvari i staviti nekakav naglasak na to da taj medvid i ta ovca, da to je nešto čega se mi ne trebamo sramiti, već je to naše bogatstvo. Mnogi ljudi bi, vjerujem, bili sretni da nisu okruženi nekakvim zidinama i svim tim što novac može kupiti. Bili bi sretni da ima do takvog nekog medvida, ne baš u dvorišću, ali barem u bližoj okolici, svu ovu prirodu i ljepotu koju mi imamo. Tako da nam je taj Dcoklje Fest nekakva platforma na kojoj smo mi sve to htjeli prezentirati. To dakle nije običan sajam, već je to trebalo biti i bilo je nekako uporište za sve te naše mlade, kreativne ili starije, nevažno, ljude koje možda su bez neke podrške, bez neke snage da se plasiraju na tržište i da im damo jednostavno nekakav vjetar u leđa. Tako je to na kraju i bilo.
Na samom festu je na kraju bilo nekakvih 23 štanda sa izlagačima. Uglavnom je to bila ponuda suvenira i kojekakvih autohtonih proizvoda, većinom od vune, što je nekako naš zaštitni znak. Suveniri su bili i tradicijski ili ovi moderni koji se naslanjaju na tradiciju, tako da se malo približe modernijem svijetu. Festival je baš polučio lijepe rezultate. Dugo smo mi još nakon festivala zbrajali dojmove i sve nekakva lijepa mišljenja i od izlagača i od posjetitelja. Tu se mogla naći i lijepa gastroponuda, pa smo imali ne palačinke, već čapalinke, s čim smo htjeli proslaviti i naš ča. Palačinke, čapalinke su bile razgrabljene, red je bio skroz tamo do preko ceste, tako da je to bilo baš nešto fenomenalno. Imali smo tortu u obliku coklje, kulturni program je bio izrazito bogat, sve naša folklorna društva, tako da je to bilo baš milina za gledat. Također, šta želim još reći, imali smo tu kreativni kutak na kojem smo u stvari predstavili izložbeno naše kreativce koji do tog trenutka nisu imali ništa registrirano i upravo smo zato njih htjeli pozvati da se osnaže, da vide kakvu povratnu informaciju mogu dobiti od posjetitelja. To je opet rezultiralo vrlo pozitivno jer su u protekle godinu dana od njih 6, koliko je bilo, njih 3 su registrirali svoju djelatnost i sada posluju vrlo uspješno. Tako da je to nešto onako baš pohvalno i to nas usrećuje. Daniela, čuješ me? Jako si to lijepo ispričala, oživjela si baš onako i neke stvari koje smo uspjeli zaboraviti u ovih godinu dana. Da. Ti si pokrenula zbilja jako lijepu svoju poklon galeriju. Puno proizvoda se vrti po tvojim kreativnim rukama. Svi smo toga svjedoci iz dana u dan, a ima tu još kreativaca, kao što si rekla, i zbilja je upravo na toj kreativnosti kojoj je izvorište u tradiciji i baštini, dakle na toj kreativnosti je naglasak, na tome je naglasak. No, ovo je jedna bogata priča koju možemo zbilja u puno slojeva ispripovijedati. Malo ćemo sada tebi uzeti mikrofon, može? Hvala. Malo ćeš nam kasnije reći nešto o samoj svojoj poklon galeriji, a ja sad gledam ko nam se sve pridružio i gledam kome ćemo sada sljedećem dati riječ. S nama je evo ovdje i Matej Šporčić. On nekako predstavlja Kuterevo. Kuterevo se pretvorilo u pravu jednu malu tvornicu poduzetništva, turizma, coklji, svega. Evo, recimo kad dođete k nama u Gacku, dođete u Kuterevo i onda nema što nema. Jel? Od pjesme, od plesa, od tradicije i tako dalje. Matej, možeš li se za nas malo prisjetiti vašeg skupnog sudjelovanja prošle godine na Coklje festu? Vi ste sudjelovali i kao KUD i kao obrtnici, odnosno OPG-i, odnosno kreativci. Prije svega je tu u fokusu sama coklja, kuterevska coklja. Tako je. Čujete me svi? Naravno. Pa mogu reći da to je vrlo jedno predivno iskustvo prvi puta sudjelovati na takvom festivalu koje obilježava značajno dio naše folklorne scene koje mi nosimo. Znači, to je nama jedina obuća koja se nosila u Kuterevu i to nam puno znači što je to s tim krenulo, a i što smo mi podržali na taj način, što smo sudjelovali samim nastupom, a i samim dijelom većina naših članica izgrađuje te coklje, pa i s tim htjeli su pokazati svoj dio te moderne i te stare coklje. Dobro, Matri. Pa, može reći. Izvoli, samo nastavi, neću te prekidati. Pa samim time, znači, tim bećarcem, što se bio tema tog bećarca, pa i ples samih sudionika i kuda iz Lipa i Sinca, to je znači vratilo u gradu mali sjaj. Znači, ljudi su se malo podružili, proveselili i puno lipo je bilo. Evo ga, dakle, malo sam izgubila ton. Što misliš o sljedećem Coklje festu u Kuterevu? Pa mogu reći da to ne bi bilo loše. Nikako loše.
Da. Nikako loše. Bilo bi zanimljivo, zapravo bi nudilo neke drugačije mogućnosti. Evo, nadamo Tako. se da ćemo zbilja u virtualnom okruženju prvi i zadnji put se družiti ovom prigodom i da ćemo već od sljedeće godine razvijati ovaj naš model na sasvim drugačiji način. Matej, daj molim te nam još samo malo izreklamiraj, iskoristi ovu priliku. Ima u Kuterevu zbilja nekoliko žena koje rade prekrasne coklje. Kako doći do njih? Pa eto, prva je moja majka, moja Ankica Šporć, ona izrađuje, evo ima neke dijelove koji su tu, ove neke modernije, znači ženske cokljice, ona je dala da pokaže malo vama tu i ove muške, ajmo reći trapera i tako iskorištava razne materijale, znači koje se bacaju, ona iskoristi za coklje i tako da postanu ultramoderne i što se mnogima sviđa, ajmo reći, makar zadržava onaj oblik kako je nekad bila i to tako i treba da ostane. Tako je, ima mnogo žena, eto, Marija Piršlin, Lucija Bukovac koje još izrađuju te coklje. Ima. Svaka žena u Kuterevu zna izraditi, samo dobra volja. Eto, ništa drugo. Ima u Kuterevu, vjerujem, svega i bit će još i više. A to nam je cilj, da to prenese i na mlađe. To ovako malo zvuči kao sad nekakva floskula, sve na mlađe, ali što kad tako mora biti. Idemo sad malo dalje, idemo na drugi kraj Gacke. Sad ćemo pozvati Jasnu Ilić. I ona nam je prošle godine sudjelovala na Coklje Festu kao ispred svog kuda, a ove godine ima još jednu ulogu. Može zapravo nešto reći i o oživljenoj udruzi Sinčeranka, ako se ne varam. Da vidimo, Jasno, da li nam sve funkcionira, ti mene čuješ, da vidimo da li mi tebe... Evo, čujemo tebe. Čujete i vi mene. Lijepi pozdrav svima iz Sinca. Evo, ja sam prošle godine bila u ovim cokljama. Dobro. Dakle, gotovo da nema obitelji u Gatskoj dolini, pa i šire u Lici, a da majke, bake nisu znale raditi coklje. Naravno, od mjesta do mjesta one su se razlikovale. Eto, kod nas se nose ove tipično bijele, pa malo još šarene. Ispod su bile podašivane kožom. Ove dvije udruge koje smo spomenuli, odnosno Kulturno-umjetničko društvo i Sinčeranka, traju do duše već godinama, Kulturno-umjetničko društvo duže. Lani smo lijepo pjevali i kako Matej kaže, zbilja je bilo onako, dušu je dala ta tambura i taj bečarac. Osjeti se u narodu da nedostaje tog veselja, kontakta, plesa, ono što je potrebno ove godine možda više nego ikad. I ne znam ko je prije mene rekao, gospođa Danijela, zbilja se nadam da je ovo prvi i zadnji put ovako i da će te coklje gaziti ponovno na trgu u Otočcu. S kudom što je novog, osim što smo godinu stariji, evo mi smo izdali CD u međuvremenu. Tako da, evo i to je jedna nova sitnica, trebalo nam je jako puno, ali jako smo zadovoljni njime. Zašto ga spominjem sada? Zato što je on zapravo i jedna turistička priča. Ljudi koji dolaze tu rado slušaju tu glazbu i rado to ponesu kao suvenir i zvukovni i slikovni. Nedostaje onda još okus, ali za okuse u ovom kraju nema brige. Dakle, tu smo od onih domaćih okusa, od janjetine, sira, pršuta, preko ribe, pastrve, pa evo sve do ovih nekakvih modernijih oblika kao što je pizzerija u Sincu ili gore ovaj restorančić na Drugom Vrilu, znači od vrila do vrila. Ne možete ostati gladni, ne možete ostati tužni, ne možete ostati nezamijećeni. Dobrodošli ste. A sada vas još i u centru mjesta, kraj kapelica Svetog Mihovila, a preko puta nogometnog igrališta, čekaju vrijedne žene. One su osnovane davnije i radile su već na Majerovom Vrilu, radile su još neke projekte. Nešto kratko je bila pauza i sad nanovo krećemo sa jednom, kako to nazvati jednostavno, i butik, i poklon, galerija, i suvenirnica, sve u jednom. Dakle, može se zbilja široka javnost može naći svoj interes unutra. Sad kako ko dakle voli, tako će se vjerovatno i orijentirati. Ne preostaje vam ništa drugo nego da nas posjetite. Jedva čekamo, Jasno, nakon ovog svega. Zbilja je to dosta noviteta. Treba otići u Sinj. Sad ću se malo ponoviti, pa kao što sam rekla Mateju da bi bilo dobro Coklje Fest održati u Kuterevu, isto bi bilo dobro održati i u Sincu, jel tako? Ali vi ste tamo već na Majerovom Vrilu i onako već svašta održavali. Bilo je tu događanja i događanja. Imate iskustvo u tome.
Tako je, zapravo svake godine je po nešto, neka nova sitnica, nešto ponovljeno, tako da tradicija organizacije, okupljanja, druženja, stvaranja novih prijateljstava. Ono što nam je nekako najveća pohvala, ljudi kad dođu u goste ne osjećaju se kod nas u gostima, osjećaju se kao da su došli kući. I to je ono što nastojimo održati, dakle ulogu zbilja dobrog domaćina koji je spreman svoje vrijeme posvetiti gostu koji stiže. Ja se nadam da smo mi sada dobri domaćini svima onima koji slušaju ovo naše druženje i koji sebi pokušavaju dočarati neku atmosferu Coklje festa uz puno mašte, dakako. Ponovimo još jednom, ovo je drugi Coklje fest od Otočac 2020. ali prvi virtualni Coklje fest, nadamo se i zadnji. Odvija se u organizaciji Kulturne udruge Baštenica, Buk Cafea Paradiso i poklon galerije Danijela Tonković, a isto tako je pod pokroviteljstvom strukovne grupe kulturnog turizma Hrvatske gospodarske komore i programa Aktivni u zajednici i zaklade Kajo Dadić. Evo, dakle, to je onaj intermezzo koji uvijek mora ići u ovakvim prigodama. Još ćemo malo ostati u Sincu. Jedna lijepa Gacka meni piše u kutku ekrana, sad će se pojaviti, vjerujem, i vama svima koji gledate. Naime, taj prostor Majerovog Vrila je doista poseban i tamo se može, tamo zapravo je jedan potencijal koji još uvijek možda nije do kraja iskorišten, a tu prije svega mislim i na jedan jako zgodan položaj punionice vode. To je jedna mala obiteljska tvrtka, GIS Sinac, Gacka, i pred njom je, ja bih rekla, budućnost. S nama je Ana Marija Bogdanić. Ana Marija, čujemo se? Čujemo se, dobar dan. Dobar dan svima. Da. Dobro nam došla. Evo, prepustit ćemo ti sada mikrofon. Predstavi nam malo tu svoju obiteljsku tvrtku, prisjeti se kako je to sve kretalo, o čemu se govorilo u tvojoj obitelji tih dana i kako se stiglo evo, do brenda Gacka. Pa evo, naša punionica Gacke smještena je u Sincu uz Majerovo Vrilo, ali ne crpi vodu iz tog izvora. Naime, poznato je da Gacka ima 3 najveća izvora, Tonković, Klanac i Majerovo Vrilo. Ali ima isto tako još puno manjih izvorića i upravo iz jednog takvog manjeg izvora Bobinac Vrila crpi se naša voda Gacka. Smješteno je, taj mali Bobinac Vrilo smješteno je baš neposredno uz samo Majerovo Vrilo. I tamo je nastala naša punionica. Ideja o punionici vode potječe još od mojeg oca, pokojnog Ivana Bogdanića, i to još više od 30 godina, kada je bilo nezamislivo puniti vodu u bočice i tako je konzumirati. Svi su govorili, Ivica, ti si lud, ti si munjen, ča ti to divaniš? Ali evo, od ideje do realizacije proteklo je puno godina, puno odricanja, puno žrtve, ali ona je ostvarena i to najviše zbog entuzijazma i ljubavi prema rodnome kraju, prema domaćem čovjeku. Danas naša voda, Gacka, ima status izvorske vode, te su je brojne komisije prilikom ocjenjivanja uvrštavale u najbolje vode, zahvaljujući upravo svojem mineraloškom sastavu. To nam je naravno drago za čuti i sami se ponosimo time i znamo da je nam Gacka pitka od izvora pa cijelim svojim tokom. Naravno, na samom izvoru je još pitkija. Nakon očeve smrti, evo, preuzimam vođenje tvrtke, što definitivno nije lako. No, uz pomoć djelatnika u punionici koji već imaju dosta iskustva, posao je ipak malo lakši. Trenutno imamo zaposlenih 5 djelatnika, svi su sa područja Gacke doline i ova nam je sezona trebala biti malo veći zamašnjak u poslovanju i plasmanu vode. Međutim, upravo zbog ove korona krize, situacije, da, ista nam je pomrsila račune, pa evo tako pomalo se još borimo, ali tu smo, živi smo. Pa evo, ne damo se, tu smo. Vodu punimo u ambalažu, ne damo se, tako je, da. Vodu punimo, našu Gacku punimo u ambalažu od 18
19,9 litara, skoro 20 litara i koja je namijenjena za aparate. Isto tako punimo u ambalažu od 5 litara, litre i pol i pola litre. Isto tako s ponosom ističemo da imamo markicu Lika Quality, čiju markicu Ličke kapice s ponosom ističemo na našim proizvodima i ambalaži. I što reći, voda je inače važan čimbenik u ljudskom životu. Poznato je da ljudski organizam je potrebno konzumirati barem 2 litre vode dnevno. Ističem da je natašte pijenje vode izuzetno zdravo. I za dobar ten, i za zaglađivanje bora, i za čišćenje svih organa. Dakle, pijte vodu. I ja ću samo još završiti sa jednom našom krilaticom u stihu i preporukom. Pijte vodu Gacka za dug život, za dobro zdravlje, uz svako slavlje, nazdravlje. Evo ga. Nazdravlje. Evo, dakle, bolje nismo mogli završiti. Voda, izvor života. Inače, tako je lijepo vidjeti vodu Gacku kad se pojavljuje kao pratitelj i raznih kulturnih događanja. Pa je nekako plemenita kultura, plemenita voda, sve to nekako ide jedno s drugim i onda sam posebno ponosna kad vidim tu kombinaciju. Idemo sad malo dalje. Kad govorimo o vodi, odmah mi je druga asocijacija Plasina ili Plasinija, nešto vrlo slično. Ivanka Delilović je također s nama i ona je slično kao Ana Marija zapravo prvi put na festu. A evo dobit ćemo priliku svi iz prve ruke čuti što to je Plasinija i kako je ona nastajala. Čuli smo sad o Gacki, a sad malo da čujemo o Plasini ili Plasiniji. Lijep pozdrav iz Zagreba. Evo, Plasina bavi se proizvodnjom kozmetike, kozmetičkih preparata i ja bi se sada mogla jako lijepo nadopuniti sa Anom Marijom, jer moja kozmetika, odnosno linija, je obogaćena Gackom izvorskom, znači izvorskom vodom rijeke Gacke. Ja sam se dosjetila malo ne samo piti, nego i staviti na sebe. Tako da, a Plasina, znate i sami gdje je Plasina, Gacka dolina je u podnožju Plasine i nastala je tako Plasinija da bi bilo zvučilo malo ovako na ženstvenije, jer ipak se bavimo kozmetikom, premda i muškarci vole ovu liniju. I evo, moji roditelji su iz Like, iz Čovića, iz Gacke doline. I tako je nastala ova linija jer sam ja oduševljena Gackom dolinom i tamo sam boravila svako ljeto. I naravno da me inspirirala Lika da se bavim sa ovim. Evo ovako je moja dizajnerica uspjela malo i Liku dočarati na dizajn proizvoda, odnosno Gacku dolinu. Bio je naglasak na rijeki Gacki, definitivno. I jednostavno mi imamo sada dosta se širimo po Europi i po svijetu i tako da se za Gacku i Gacku dolinu čuje. Evo, sad ne znam šta bi trebalo. Uspijevaš li zapravo ti, ajmo uvjetno reći, prodati taj brand Gacke po svijetu? Mene jako zanima da li kad nekome kažeš Plasina ili Plasinija, da li to ljudima bude privlačno u tom smislu kozmetike? Da, definitivno i kada im objasnim da je inspirirana tim Gackom i geografsko porijeklo, znači da definitivno su oduševljeni cijelim tom pričom. Zato što je i Plasina iz Gacke doline, rijeka Gacka i mnogo je njih čulo za Gacku, mnogo je njih čulo za Gacku dolinu i kad im kažem da je Ličko-senjska županija na 58% područja je zaštićeno, odnosno nacionalni park, onda im je definitivno to jako zanimljivo. Zato što je Gacka dolina opasana sa nacionalnim parkovima. Imamo Plitvice sa jedne strane, Sjeverni Velebit, dole je Paklenica
i tako dalje. Tako da definitivno treba očuvati ovu Gatsku dolinu od bilo kakvih, sad sam vidjela nedavno u Perušiću šta se događa. Nadam se da će se to nekako stopirati i mislim da bi to trebalo. Da, razum će pobijediti. Da će razum, vjerujem. tako je, i evo, vidim da ima dosta zainteresiranih i da se trebamo solidarizirati, da se to naše nasljeđe očuva. Definitivno je to nešto što treba očuvati. To je isto. Jer eto, ni Plasinije ne bi bilo da nema te naše tradicije i da nema te naše prirodne, a onda ću spomenuti i kulturnu baštinu. I mi to moramo početi živjeti, ali 100% moramo početi živjeti. Idemo sad dalje, malo ćemo još ubrzati ovo naše druženje. S nama je još jedna kreativka. Idemo sada na drugu stranu Hrvatske, malo gore prema sjeveru, idemo do Karlovca. Ovdje je kreativka Andreja Radojčić i njezin Kistoprint. Andreja, jel se čujemo? Čujemo se. Lijepi pozdrav. I tebi isto tako. Kako ćeš nam se ti predstaviti? Ti si prošle godine bila s nama i mi smo danima poslije toga zapravo dijelili onako jedno uzajamno oduševljenje i hranili jedni druge s tim oduševljenjem, ajmo tako reći, koliko nam je bilo sve skupa lijepo i zanimljivo. Kako bi ti sad opisala što se tebi događalo od tog zadnjeg Coklje festa pa do danas? Evo, ja bih samo rekla sada kako je to meni izgledalo kad sam ja bila prisutna. Zaista vesela atmosfera, pozitivna, okružena predivnim ljudima koji stvaraju i na taj način sam upoznala i tradiciju i suvenire toga kraja. Jer neke stvari nisam čak ni znala o otočkom kraju i o Gatskoj i tako. Tako da mi je to jedno pozitivno iskustvo. Na neki način me je potaknulo da razvijam i dalje svoj kreativni hobi i eto, opstala sam i trenutno sam u nekakvoj poziciji da registriram taj svoj hobi. Tvoj hobi nazvala si Kistoprint i mogu reći da je to zbilja nešto jako trendi. Evo kad malo pogledam i neke dizajnerice u Hrvatskoj pa imaju onako nekakve haljine s tim ružama, s tim cvjetnim uzorcima. Ti si negdje na tom tragu. Ajde nam malo ispričaj što radiš. Evo ovako, taj Kistoprint jednostavno je krenuo iz nekakvog čisto zanimacije sa kistom, flomasterom i tekstilnim bojama. Ništa posebno. Počela sam se baviti oslikavanjem, crtanjem tekstilnih odjevnih predmeta, kože i svih ostalih podloga. Na neki način zapravo od srednje škole se bavim slikanjem i ta ljubav je prisutna konstantno i na taj način sam zapravo pretvorila u tu kreativnost i neku višu razinu. Jednostavno taj Kistoprint je na neki način nešto što nije prisutno toliko u Hrvatskoj i meni se učinilo da je to recimo nešto drugačije od konfekcije koja je prisutna u supermarketima, buticima. To je ručno oslikavanje odjevnih predmeta, znači na onaj print se izgleda kao print, ali u biti se vide namazi, potezi kista koje kombiniram zajedno i sa flomasterom da bi se na neki način dobila trodimenzionalnost na odjevnom predmetu. Boje su izuzetno postojane i perive na 30 stupnjeva u perilici. Inače, uz to, u suradnji sa vašom baštinicom, evo, na neki način proučavam prema povijesnim zapisima kako uopće mogući izgled Barbare Frankopan i kako bi je mogli oživjeti i nekako pretvoriti u suvenir, da je možemo aplicirati na glagoljačiće i na ostale podloge, da to bude još jedan u nizu otočkih suvenira. Također, zajedno sa udrugom Krčki knezovi Frankopani
Oživljavamo krčke solane i solina i pokušavamo napraviti jedan suvenir, vrećicu za sol. Evo, trenutno imam tu čak i jedan probni primjerak. Ne znam da se vidi. Vidi se. Da. To je sada jedan probni fragment iz crkvice Svetog Mavra, koji bi trebao biti kao jedan dio tog krčkog suvenira. Trenutno imam neke, ako mogu pokazati. Može. Ovako, recimo, radim, znači, lampe. Na lampama radim i sve što po željama, znači na neki način personalizirano. Ovdje imamo cvijeće, ali radim i portrete na lampama. Onda ovdje imamo, s obzirom da i kožu oslikavam, kožne jakne, torbe. Evo ovdje je jedan cvjetni uzorak, ljetni. Za pčelare torba. Jedan primjerak torbe i jedan primjerak, recimo, haljine cvjetne. Evo. O, divna je haljina. Sve je u vidu cvjetova ovo ljeto. Cvjetnih uzoraka. Nadam se da je onima koji nas gledaju i ovaj prilog bio izuzetno zanimljiv i da će ti se, Andreja, svakako obratiti. A mi idemo dalje. Sada idemo do jedne prave veteranke. To je naša Anka Kolaković. Rekla bih da toga nema što ta žena nije napravila svojih rukama i da zapravo nema sajma i nema događaja u Otočcu na kojem ona nije sudjelovala. Jesam li u pravu? Gospođa Anka, jel se čujemo? Čujemo se, pozdrav svima. Pa da, volim ručne radove, naučila sam još i kod mame dok je bilo tkanje i tako, međutim kasnije po tim tečajevima i tako naučila sam plest coklje. Šta mi je danas najveća zanimacija, jer to je ujedno iskoristim svoje fino umirovljeničko vrijeme, napravim korisno i lijepo. Coklje, eto, one su me nekako privukle zato što je to naš tradicijski, odnosno rekli su da je lešćarska coklja. Ja sam inače iz Prozora, ali eto, ja pravim coklje kako su mene moji naučili, jer navodno coklja se je razlikovala od sela do sela. Tako. Znači po boji, po kiću, svako selo je imalo svoj model boje. Mislim, coklja je bila uvijek kao coklja, ali uglavnom bila je šara sasvim drugačija. Tako su bile prije i tane torbe, one koje su naši nosili prije, vunene torbe koje su se tkale, znači klječale, klječana torba. I isto se razlikovalo od sela do sela. Međutim, ja tako razmišljam sada, rekao, ta vuna je silna vuna, to se nigdje ne upotrebljava, a tako je zdrava i korisno. Zdrava je, normalno kaže da preko ljeta noge se ne znoje ko nosi vunene čarape, a potiče cirkulaciju. Preko zime vuna dobro grije. I tako da, eto, ja sam to odlučila, ove moje koje, mislim, ja pravim, eto, one nisu podšivene gumom, nego su od sukna. To je opet od vune tkano sukno i tako su one podšivene. I tako se nose uglavnom. Muške i ženske coklje i čarape, u stvari, ja isto pletem. Ženske coklje, one su, evo, ne znam da možete vidjeti. Možemo. Ženske su coklje malo šarene su i tako imaju malo življe boje, a dok muške one su tamnijih boja i normalno one su i veće. Jel? Onda imamo stopalice, to znači ko po kući neće nositi visoku čarapu, znači može nositi i stopalicu, jer to je jedna niska ovako kao čarapa. Imamo i ženske čarape koje se pretežno u bijeloj boji. Ženske, one su bile malo zafinije
kao za nošnju ili ovako ako se nekud išlo ili tako, onda bi one bile malo okićene, a za normalno one bi bile bijele ili tako. I sive muške, isto tako, može biti muške čarape, mislim, može ženske, starije žene kod nas su nosile i tako sive čarape isto, jel? I još samo da vam jednu stvar pokažem, prilično je interesantno, imam nakurnjake. A i to imate, dobro. Da, oni tako i to. Vrijedi znati i to, pa nije to baš lako naći, vjerujte. Malo se ko bavi time. Pa eto, ja to rado napravim. Pa svaki put na nekoj izložbi, pa na sajmu, ljudi rado pogledaju to. Mislim, neko se uzme pa za zafrkanciju, za rođendan, za nešto, tako, mislim, nije to za nosit, ali je uglavnom nekad se to nosilo. Ja sam dobila informacije da su to stvarno nekad muškarci nosili jer bi išli u zimsko dobu u šumu. A kako nije prije bilo fine odjeće da bi se to do tijela došlo nešto fino, nego je bilo isto tkane, su hlače bile suknene, a normalno jahat na konju i bit po snijegu vani, to bi ipak bilo ledeno, jel? Onda su stvarno, kaže, muškarci nosili to. Evo, to vjerujemo. Gospođo Anka, hvala vam puno na ovom izuzetno sadržajnom prikazu. Danijela, evo imaš 2 minute da čujemo poklon galeriji. Može. Evo, ja ću ukratko i ovako inako, ja sa svojom poklon galerijom iskačem po Facebooku, Instagramu non stop, tako da ne pretjerujem. Evo, za ovu prigodu izdvojila sam, mada ste možda već imali prilike ih vidjeti negdje, Lika i Likicu. Oni su moji, recimo, suveniri, mogu reći unikatni, i oni su vam malo umišljeni jer također imaju oznaku Lika Quality, tako da se malo prave važni, ali nećemo im to zamjeriti. Također onda uz Lika i Likicu, evo ova ogrlica, ako se vidi, ogrlica koju sam nazvala Ogrlika, eto, podsjeća na ličku kapu, također je i ona nosi Lika Quality oznaka. Evo, imam i Lika Quality da je malo da se vidi kako izgleda taj znakić, jer je to baš nešto lijepo i evo, lijepo ga je imati. Onda sam sada nedavno, možda ovo još nije toliko pristupačno u javnosti, napravila sam ovu torbicu koja je isto tako, ne znam koliko je mogu sada prikazati. Može vidjeti. Sve kao lička kapa, pa može biti nosivi suvenir. Svaka žena treba torbicu, tako da. Onda još recimo ovako torbica koja ima nekakve elemente ličke, ona je ovako na tur špage. Tako nastojim da što god radim ima nekakve elemente tradicija, da se malo ipak ide prema nekakvom modernijem smjeru, da bude bliže svima. Šta sam još? Evo, ovo može pasati za trejne. Sada, evo, morati završiti. Ta marama neka nam bude ujedno i posljednji prizor na našem ekranu. Za koji trenutak čujemo se u drugom dijelu. Hvala vam što ste nas pratili. Hvala, Bog.